ki khubor ka Batesi TV rake ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kinoyalam Jakanyotrep Integrated Territorial Organization, West Giant Hills District Unit, Akar Pulatrik Unai Lur Ajar Posau, Teliban Pinsngo, Shusum Boat Mendirang Bak Gazilla, Bakmi Yakatana Transport, Pasnyao Balang Dhar, Hakabede Bagajing Jingman, Jongka Office Meghalaya Transport Corporation, Kabadan Hajowai, Bagajing Bam Kamaishu, Jaki Boss Kaniga Corporation, Badkit Ignole Jinglet Najawai, Shakishnong Gibajingai, Bagbadan Shajan Kaput, Jangarilum Giantia. Present geseng uba ajidio saten hakji keren bekila pathai ko bor le tho bo sumbut mendirang ba ula kular ban shimkiai kani gajing pinsngo jong keseng ba ban pentiknaro ba ko office jong Meghalaya Transport Corporation kabran hajuai kan tre kampura ko bajulong hakisnem gi baladam Nagaliang Deputy Chief Minister ila ay asuran gobyerno hagajingnya day bat kini gi point jong FTC nado ke building ke railway counter, ke fencing, ke toilet, ke staff, ke post, ke bakal. Nagaliang jam ni itu West Giant Hill District ni ai boleh ya Deputy Chief Minister nama gajinya deh kini ke memorandum ila pediang ni dah keban pasnyuha keban balai lut keban gajinya trelang pan pentiu hamtam hagi than ilom Giant nang bentak action jong ki nongsong kalibos nado juai tu Saipung Jawai tu Khanduli Hamret. Gajing ada ibat kali ke building ro kala don gajing mang ya ki gajing mang nakali yang Deputy Chief Minister nama ya kani ke MTC kin sopen long. Nakali yang gajing jong ke MTC ke badan hantai Jawai nama harba ki passenger ke baju Saishong hak bos ki juyo ya kita kiba kali kiba tak dok kata kipai ba kimi sengi bat ki perselfo ba ngide ban mi smart ban mi ikene ka kam namar ka jing jongi kipai ba bobon balang tam hagini kitai jawai tu Saipung jawai tu Khanduli Amrem kajing mi ke jongi nagbata ba ki pai ba ki bo yang ki complain namar ba ngiro ingidon sikate ka thau namar ba ki passenger ki changing hajing lejing wan ki ba dam pedon kam ki bos the hacker jam MCC ki jigna ki bon ha hajing dei bat building nado pa ka building ke ingkhong ki kam jong MCC hang te hajawai ro ki ko ha kadau ba hi namar ba ka building kam jong show sekali yang menteri sembut menteri rang ba keluar ba uhab anlet ya ke kam gut